babona numbaza museto abaturano bagira ngo bazarirweho niho batwire nibiha sente hamwe n'ibyo kurya bitu bagwerirwa kago kurebana bababingo mu makagabo kazatine cyo kurisa nabana banje mpinjiro tusirubatunyaka tinyine ho kubatoza ahimbe ni impingo turo ni impingo timba atesa heje misiriti kijira mwene government tumuthe mukono kefakazi abatura bayongera bagira ngo abebembezi baba batatahira mu nshongezi no bazakoresa amana gabo nk'abantu abashija abagaruke kuyagara disi yagira ngo batijagaruke mu itakariye abuseri mabariyo aragaruke yo nyakike tumukwati tumukore baturamuredi wenka najangwa ibamuguriza takwamanya so abahagurize abo kugira ngo n'abasosoyate abine chapa ninga shaba byango bakaguze chapa ruyari nabo twashanga ngo tubedehe bakumanya ahibagurize tabakumana nsharo ecyo chapa mbajango kikategwe 2010 ecyo rushozoro oruba romba bingamo abantu kamerama echapa cyo cyedwe 2010 abantu abatwireho baryo myaka 30 kugaruka yiguru eceki ngo kikatorekirana na mukaga konka no shangana abagurize bonka tubaronzire nabo babura abo kuhaguza bajyango ba members ba society abagurize umwanyogo kutuba babuza nabo bajyango tubakubanya nsharo izibagurize Mathias Ruhangaruho nagira ngo umuzira mukundane society nobo bamugurize kandi ngo ayinene cyapa nyowe ningamba nko mupangisa kandi obundi kugamba nko mupangisa abatire cyapa bariyo mu rushozoro erizo bamwe muri yabo echa kabiri nabakama becapa baruho konka bakama becapa tibine amagezi go kumanya hasimbirwa mugorora obuyiro buru kugambwa cyanana na mukara kweta ngo Ogunu Mission Partners kuri yani East African Natural Resources managing director wa those two companies bamwita Mathias Ruhangaruho hati saka muhiro mwanyu gwanya karanga rugu tukabanza twamureta twamoreka nko kupayini yabiretire twamoreka twagenda twamusyabwo hariya twagaka twamoreka twamuretoku twatwine chairman wa side yoku na chairman wa side yoku na chairman LC2 chairman wa side yoku wa 1 abaturano bagira ngo batwire bine cyapa cyabo ecyo cyose bari kucumanya amakuru agagasha kwa Juliet Charles Sima.